Ma vavo do kento tu le supo. Maka wa yeyi. Lobo aton kwa we. Bo ekana gbaedo. Mini ranundo. Joel si we mame. Tanu kokoton khikame aizengo. Kwa bado ra santa de gam mime lo bano khode. Ei mi wonado. Do nu vinu vi vumbla tomiton. Nu vinu vi maka we. Yedo ronron desu. Adu yeton la ti kini asusi adudaun. Aglan yeton la ti kini asisi aglandaun. Aucun temps de ne nous venons vider de la fumbla et ni we de ya ye ko la patoué ye ko wa we ye do konton to la main ye do no vitou la main ye do azagbe to la main et là me ko wi kono sa na khilo po me la main me ko ko solo po di le ye do e me e kentanwe ye do va fome belo dudu we be da du e tonti kini asusi adudaun ba gan eton lati kini asisi aglandaun enda ye na wawe aye kolofina we ba nulo po ana blenete ana ton hwaye lo bana dudo eji kabi yedele ye na dudo eji tuwe antien lopo e soma ana khode po lo po sazadin anda ma wu ma vanvano o kini wanda judaton e da kini wanda judaton me amidele minde ba de chekan kini debu lo bana la ton wa mi jamana du leji e ya ngbairo le jerusin come e debu kini ala pa debu ziflumeton debu lo dudu mi we debu de la du khami we bon pi gba me ba ma tun akuno gbarato wa me kini kwendo juda to e agbairo fe aglanu ye wo adunu ye po maton lo meton po wo adunu ye de yomenu ye po maton lo meton po khanya nunu ye po de Jesus in come ana fi de buyede ta po ba yede a no po ba yede a asu po ba yede a asi po ba yede a akhime ba yede a fi de bu no kledo do kande bu me e ya mawu mavanvano bon konklon de fonsiku Jesus Christ tome o nze konklon no akuno gbarato le ba ziyede wa ziyede e de do konklon desu amo konklon de do fonsiku akuno Jesus Christ tome o le ne ziyede sanadin wa note sanadin akuno gbarato le bo ziyede ko konklon to epo un ziyede ko konklon to epo un ziyede ko konklon to epo lo nko Jesus Christ tome. Amen.